verse number 25 up to verse number 37. St. Luke, chapter number 10, verse number 25. I will verse number 27. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit the eternal life? What is written in the law? He replied, how do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, who is my neighbor? And Jesus replied, he said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him off his clothes, beat him and went away, leaving him half dead. The priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as the traveler came where the man was, and he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wound, and pouring an oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and he took care of him. The next day, the next day he took out 2 denarii, and he gave them to the innkeeper. Look after him, he said, when I return, I'll reimburse you for the extra expense you may have. Which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The experts replied, the one who had mercy on him. And Jesus told him, go and do likewise. Hallelujah. Bheka kwase kusukuma isazintetho esithile. Samlinga sathi, mfundisi, ngizakwenza ukuba ngilifa lokuphila okuphakade na. Wathi kuso, kulotshwe emthethweni. Ufunda kanjani? Saphendula sathi, wayithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo wonke amandla akho, nangayo yonke ingqondo yakho, nomakhelwane wakho njengalokhu uzithandayo. Wayesethi kuso, uphendule kahle, yenza lokho uzakuphila. Kodwa sona sithanda ukuzithetha sathi uJesu, umakhelwane wami ngubani na? uJesu waphendula wathi, umuntu othile wehlela eJerusalema eya eJeriko. Watheleka phakathi kwezigcwelegcwele, zamhlubula izingubo zamshaya, zamuka zimshiya undodo nje. Waqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela, wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambona wamhawukela. Wathi kuye, waya kuye, wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini. Wamkhwelisa esilwaneni sakhe, wamusa endlini yezihambi wamgcina. Ngangomuso wakhipha odanuri ababili, wabanika umninindlu. Wathi kuye, mgcine, nalokho okwelekayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami. Ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owatheleka phakathi kwezigcwelegcwele na? Sathi yilowo owamenzela isihawu. Wayesethi uJesu kuso, hamba wenze njalo nawe. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha eliphila namandla, siyabonga Nkosi izwi lakho seluwile, ushilo ezwini, wathi angehli inkosi ibuyele emuva yokwenza umsebenzi. Siyakhuleka Nkosi, inhliziyo yethu ibheke kuwe, suthise ukulangazelela kwethu. Egameni likaJesu, amen. Singavala mama. Namhlanje bazali ngiyafisa sibuke afishane le ndatshana exoxa uJesu, exoxa ngomuntu oza kuyena ezobuza lo muntu
wayefuna kahle kahle ukuzozijustifya. Ufuna ukuthola ukuthi yini ongayenza ukuze uthole umbuso kaNkulunkulu. uJesu uyambuza ukuthi wena ngokwakho wazi ukuthi umbuso kaNkulunkulu ufuna kanjani. Sometimes abantu bayabasibuza i-answer beyazi. Uhlala nomuntu ongakholwa ukuze ngoJesu ebemazi kahle uJesu. Kodwa efuna ukukutrika nje ngoba efuna ukuphendula ngale nto afuna ngayo. Nala uJesu into oyishona lemithetho yaziwa. Wayisho ngempela futhi wayichaza ngendlela useyabuza lo muntu usethi-ke uthe uthanda umakhelwane ogudi onjani. uJesu semxoxela le ndatshana-ke ayixoxayo yomuntu owahlangana negcwele noma igebengu zambamba esendleleni. Then uJesu usethi kunompriest owahluka nomuntu elimele. iBhayibheli lithi why half dead. Abamazi awazi noma wayefile noma wayephinda yini. Wadlula umpriest wangamenza lutho. Kwasekuqhamuka futhi nomlevi. Naye umlevi wenze njani? Wazidlulela wahamba. Kwasekufika umSamaritan. Yena wayeseyama. Wathi kwenze njani waseyamsiza. Leli verse mawubuka liveza umpriest kanye nomlevi babantu ababo. Futhi nasesikoleni ngisafunda i-religious education. Lalisetshenziswa ukuveza ezipho abapriest ntombi noma labalevi babebambi because baye kumuntu olimele bazihambele. Kodwa namhlanje futhi mawufunda lisho njalo. Kodwa namhlanje ngifuna sibhekisise ukuthi uJesu engasho ukuthi khona umlevi o-wrong noma khona umpriest o-wrong. Ngoba balithanda abantu abangakholwa le verse ukuthi kwaJesu kwasho ukuthi bayidlulela nje befundisi. Bayidlulela nomlevi. Mase befuna ukushaya besho njalo ukuthi ushiwa yibona labo abakholwayo. uJesu uthi umlevi wayidlulela nompriest wayo. Manga besho njalo umuntu nesamumtshela ukuthi ukusho into enjani angayazi. Nasi isizathu sokuthi umpriest wadlula nomlevi wadlula. Leviticus chapter number 21 ubeka uprescribe umthetho ukuthi umpriest uphila kanjani noma umlevi uphila kanjani. Mawanga ufunde ekhaya uzokutshela ukuthi one of the laws abekiwe athi umpriest akasondeli eduze komuntu ofile. Ngoba umthetho uthi uyamngcolisa. Umpriest nomlevi babengasondeli eduze komuntu ofile. Wayesondela kuphela uma iBhayibheli lithi makuwumkakho noma kuyindodana yakho noma kudadewenu ongashadile. Meke washada lithi awusasondeli kuyena. Ngamanye amazwi uyadlula nje awusondeli njani ngoba yini umthetho njani omisiwe. Umlevi mayedlula ukuba abaFarisi bambone ethinta umuntu ofile. Babezothi simbonile phula umthetho kaNkulunkulu. Ngoba umthetho wawuthe umlevi nompriest benze njani abamthinti umuntu ofile. So mabedlula laba abadluli ngoba babantu ababi. Kodwa badlula ngoba balandela umthetho kaNkulunkulu obekiwe. Angazi abanyanga nesenjani mathandekayo. Hayi ngoba baba abantu ababi. Futhi noJesu akasixoxi lesi story ngoba nakho efuna ukwenzani eveza abantu abanjani ababi. Now the problem about umthetho mathandekayo ke ufuna sibuke namhlanje. The problem about the law lesi ithanda kangaka ezabazalwane. Imithetho bazalwane yenza ukuthi sihlale sibheka. Meke wabeka umthetho uyaphuleka umthetho. Umuntu onokwazi ukudrive imoto akaxoxele. Manje sahambele emgaqweni ongabhalile ukuthi 100 noma 60 niyixoxele. Namba ngasiko 60 noma ngo50. Akekho umuntu olinakayo. The moment nabona ibhodi elithi 120 ikhona evelithi pressure. Yabona nje wabona ibhodi kade kuthulekile uyithule ni okay akasenze example ngetraffic. Nike niyibona ingozi kwitraffic. Actually ngiyini. Yethi travel ingozi idlula imoto ihamba ethiyelini. Uyazi ukuthi yini utravel abakuvamisile ubeka amabhodi siyazibonela. Ngoba bayazi ukuthi uzosaba ngithi but uhlangana netekisi utravel ihamba ku100 idlulele nje abantu futhi nabantu bakhona bayirelaxele ngoba khomthetho kunikele babona abantu abatravel udlula into uyithi
Akekho nokuthi wenzani. La kunemithetho khona, kumele wathanda nje gravel encane umuntu awubheke lo driver. Lapha bayidlulela. Ngise ngithi uNkulunkulu ukuthi uyabawasha labantu ngoba iyabadlulela nje. Futhi yazi indaba cha bangayibona into mokuyona bayibona vele. Yabo into mosahleli kuyona. Umuntu amba gravel, wena umbona ngathi ngcolile, ubona ukuthi yonke into right. Futhi ungacaba ukuthi abafaka abantu kamhlophe, bayafaka abahambe ngawo. Wena uphuma ngalo nje la. Uya la etaxini, ufike eseni cream white, uxheke ukuthi mina kwenzeke, kodwa lo hamba ngayo unganaka umthetho uyazambela nje. Iproblem ngomthetho bishop, wenza abantu bawuphule. Mawubona uhulumeni wethu into esiqalile njengezwe, sicabanga ukuthi kunemithetho eminingi. Into yokuqala esenza masithathizwe, safaka imithetho eminingi iyona esiqalile manje. Mina ngangashoke ngibona ukuthi uhulumeni nomthetho othi mangizobapha kufanele ngilandele iprocess angidiva ngithini bazalwane. Hayi ngizothatha imali yabo ngizobapha. Ngidecide nje ukuthi ngizonipa amakhompyutha u20. Uthi umthetho awukwazi ukuyithatha wena njengomanager ungazange ngilandele iprocess yokuphima. Yabona umthetho ukuthi uma ususanganisa umuntu ufaka nje umthetho ubishop izolanda eshumele emgcobeni uthi mawusathi uyayisontela bathi siyabona ntombazane benza kahle uthi kodwa the moment uthi sengisinziwe ngithola uJesu baqale bambekele umthetho siqhathile ukuthi ufuna kanjani. Because abantu awuthanda umthetho and ikasibeke nabo abantu ababeka umthetho bonke uvamisa ukubahlula lo mthetho abawubekile. Angana umuntu utshela abantu ukuthi atshele wenza ukuthi utshwala ngekufunda emzini wakho kodwa yena uphethe iniphi. La emzini kababa uphila ugeni kodwa mayikhuluma nawe yena uphethe iniphi. Uyibuza ukuthi le ndoda ekhala ngempela ngeniphi. Khona umuntu wayeyisela lapha asana uthi mina ngisalanga isela sathuka sonke basiyamazi letha phela ejojela. Kodwa mayona nenza angisalanga mina isela la uyazi ngobani umthetho wazalwane umthetho ubona nothisa lena abantu ababeka umthetho ubejoka phezulu kwabantu abantu avubahlula. Now la uJesu uzokwenzani into futhi kufanele uyazi umthetho always condemns. Umthetho ngaso sonke isikhathi awukushiya umthetho usizakele umthetho ushiya ulimele. Because umthetho awuzi wena uyakubona. Uyacabanga ukuthi umuntu ulimele. Umuntu ulimele. Ubanjwe yigebengu ubona abasengathi ufile. But umpriest phela umpriest nawo umuntu. Ngiyacabanga inhliziyo yathi awu washo yazalima lapha ingane yomuntu. Wasuya ngomthetho wathi ungakhohlwa ukuthi umele wakhona. Bakubhekile abantu. Babazalwa mhlawumbe senukhohle umthetho. Umthetho wake wenza abantu bendawo balwa noJesu nempumputhe. Umuntu ozalelwe kuleyo ndawo bemazi ukuthi lo mfana akabone emehlweni. Kunokuthi bathi awusase sambongela umfana useyabona. Bathi uvulo amehlo. Wathi uJesu wathi uvule ngokwesigaba. Kunokuthi kuyocelebrate ukuthi awumuntu lo mfana wasiyabona eqinile. Bagijima bamcela abaphathi ukuthi kunomfana kaJoseph osevula abantu amehlo nangesabatha. Umthetho ukhipha umuntu kumuntu. Akubona umuntu ukuthi umuntu angathi avule amehlo. Basala masinomuntu ongabona emehlweni bese sihlangana naye Dr. Phil esebona. Into yokuqala ukuthi mayikho usuyabona. Laba abantu abashongo njalo bathi uvule obaba amehlo. Ngoba namhlanje bathi uyaphi la. Because the law will never bend to your need, but the law will always stand. Where the funny words fake emthethweni. Ulele phansi umuntu uyagula kodwa umpriest uyasho ukuthi bengayithinta le ndoda. Isenkingeni ngoba bangiqadile abafarisi bazohlala phezu kwabo. Wadlula umuntu wenkosi. Wafika nomlevi naye wathi angikwazi ukumthinta wenze njani? Wadlula. Bathe abantu abathi isidumbu sisini bayithatha kule ncwadi sekusengeza nje. For your knowledge. Labantu abageza naye babephuma emgcobeni bayithatha kule Leviticus. Ngoba labantu begeza emgcobeni bokwazi ukuthi ubowatshela bayithatha kule Leviticus le ukuthi umuntu ofile webangcolisa. So lokugeza bakwenzayo umuntu nawe nje ngokugeza la kufe khona abantu
usukelela umsebenzi wesiphambano usuke uconfess ukuthi uJesu igazi lakhe alizange lenele lokuthi lisigeze permanently because umuntu beke wafa wayengcolisa abanye abantu. And by the way, umthetho always benefits the elite. Umthetho gogo usebenzela abangcono. Sebhayibheli lento engishoyo. uIsrael wayebekela umthetho. Ama-Gentiles thina sonke bezizwe sasingena umthetho esibekele wona. Umthetho is always for the better, for the exclusive. Now, umthetho awunandaba ukuthi isimo sakho simkanjani. Uthi wona nje kumkanjalo akukho okunye. Umthetho nokufa kuyahambisana. Mhlazana ubeka umthetho. uMose kume entabeni hamba ufunda iBhayibheli kwafa abantu abawu-3,000. The day umthetho ubekwa kwafa abantu abawu-3,000. Mhla kubekwa umthetho 3,000 people died. But mhlazana usho umthetho wabolishwa. uJesu esensimini yase-Eden. uJesu esebuye esiphambanweni esephilile. Lithi iBhayibheli eshumayela uPeter kwasisa abantu abawu-3,000 kusuku lePentecost. Uyabona ukuthi uNkulunkulu esivezele ukuthi umthetho uhamba nokufa. Kodwa ngala uthi ngize nibe nokuphila ngoba mase umngala kuKristu sivumelene sisho njani sigwele ukuphila. Why do not umthetho? Ngenzela ukuthi sometimes lo Musa sine sesiudelela bishop. Ngoba asiyazi ukuthi wabadinga kangakanani ukosilandela sasifakwe. Mhlawumbe sisho kanona nje by the grace of God because we don't. Can you imagine living a life yokuthi ngizohlangana nawe ngoba umfundisi ulimele angidlule ngazuthi ngidlula ethuneni ngoba ulimele. Just think about that. Uphile njani owayiphila kanjani yonke. But abananga dlula umfundisi wakho uthi ayithetha uvuma uthathe intumama njengoba esefile. Masithi by the grace of God sakhulula, you must understand this woman. Sometimes the grace is coming to the when this was revealed, Paul said, no, it's a woman and a sea, this is God. Paul was funding us, let me say, that is why I could not understand what and was about to appeal against Jesus Christ. But it's hard to feed up for years. Better when they ever food, just have a nation, Popella, Umusa Nomthetho, Babas, who Jesus was cool to take away. Alikho ngikhona ephila kabuhlungu njengekholwa eliphila ngesikhathi somusa kodwa ligcwele imithetho ekhanda layo ngoba sithi sijabula thina sithi siyabonga Jesu usathane emtshela ukuthi wena umsangano wena uyaphetha wena. And you must always know two laws can never rule one country. You can't have the laws of apartheid and the laws of this new dispensation running parallel. You cannot. Kodwa fanele kufe omunye bese uyangena. Umthetho nje makuthiwa sewusayine into law awusakwazi ukuthi no mina ngicela ukuthi ngijaje kalomthetho wakudala. Uphila kanjani uphila ngapha? No, you cannot. Now I'm sure you understand why ufobona ngathi akuyona esihlonipha kakhulu. Because we understand uJesu umsebenzi awenze esiphambane. And we understand what we focus on amandla phezu kwethu because uJesu umsebenzi wenza umsebenzi. Ubabona bethithiza kangaka bafisa befaka amabhaji. Ishisa ilanga ngoba basaba ngisho kuyela kufe khona umuntu. Because futhi mina ngibadabukeli, futhi mina angibablame mina. Because vele bangana uJesu lenda msho izoxala vele ngoba thina ayisiqake because sidlula simthinte ngoba uKristu wenza umsebenzi ophelele siyaqonda ukuthi lo esinaye ngaphakathi akasangcoliswa abantu abafile. Siyamqubula sigeze izandla for hygiene purposes siqhubeke nempilo. Kukhona amakholo ababisiba okuwabona ngabazi basekubeka imsanda abantu umuntu uxako wena manje. Futhi uthi ngik-advise nje as umntwana kaNkulunkulu engikhonza naye thenga ama-wide wipes uwafake esikhomeni sakho uyindoda nomuntu
wesifazane. Baye emngcwabeni ngoba kwabona nokuthi sigeze edition eyodwa su-15. Kwayona lento izoniphathisa ngekolera nje ngiyakutshela nje hayi ukuthi akusona isiprofetho lento nje ubasic nje. Akhona honest. Yini sokhulu. Wathi uthethe wayo ugeze kuleyana. Awufuni ukugeza emsonweni ngoba sikugadile. Kodwa futhi uyafuna ukubonakala ngoba hayi thina sogeza kulawa clean awekho clean ngoba angizange zabayimoya uswanini. Phila mthetho emibili uyasala kodwa etshelayo ukuthi uyasala. Kodwa futhi ikhona into ethi akho bad esiba nalo masithinta umuntu. Yes. Yeah, ugogo wamoshonela ekamereni. Lalala thina ugogo. Washona nje kahle. Wathatha wahamba umbhede ayilele kuona. Asizange sishintshe ngithi ukushintsha izinto ngoba akalona ibhanti ugogo wethu ngoba thina sabantwana abangankulunkulu. Kwinkosi kuba ikhona ukuphila nemithetho emibili omdala nomusha. Ngoba ugcina ungazazi ukuthi umzali lophila kanjani. Futhi kwinkosi kuba ikhona yiphoyisa lemithetho ngoba kwaye wena ugcina ungasaboni ukuthi le mithetho iyakuhlula ngayo wena. But when they were preaching under the new law of Jesus Christ, wasn't someone about 3,000. Now, ngifuna ukubeka la ukuthi labantu laba mawukube ufunda same book khona la uJesu khona efika khona eyongena endlini kaZakewu. Nayazi lo verse akithi mhlawumbe sihle kancane before uZakewu khona lapho iBhayibheli kuma ke young rich ruler. Yakubona umuntu wayenemali owahlangana noJesu wabuza uJesu ukuthi yini efunakalayo ngiyenze ukuba mina ngithola umbuso kaNkulunkulu. Ngoba bahlale beworried abaFarisi nalabantu bomthetho ukuthi yini esingayenza ukuba singene kulo mthetho. So nalo isiqede sinemali sinayo yonke into uthi okunye yini efanele ngiyenze uJesu wavela umgila wavela uthi uJesu dayisa yonke into yakho nayo abonisa abampofu bese uyamlandela uzosuba ngathi wathi ungeke uyibone leyo nto. Yofuna wena phela umbuso kaNkulunkulu uJesu wavela umenze isitombo into engagibele uyacabanga futhi nje athi mina uyafuna ukuya ezulwini ayithatha le mpi yami yakhe ihambe uthathe imali yakho licangazweni kabani. Hayi sibona bazalwane ngiyaya ezulwini futhi ngiyafuna ezulwini ngaya kanzima ngoba phela bazalwane ngingaya khona kodwa noma mina ngifuna ukawama amaleli ngingaya kodwa ngingafika ngesitephini seside ngoba phela le ukuthi vele uthathe nje leli hembe ngivele ngelijayize ngoba uJesu akamnika ngasikhathi kodwa ufuna umusa wathi ya wathi thatha yonke lento enayo. Ngicela ukuthi wavela bona ama-figures ebhenki bathi siyile ukuthatha ngombuso nje kuphela. Basekusele kuyokhamba ungempela impela nesitotha wokungine phakathi ngempela ibonile bafuna njani ukuthi Jesu mina ngisho konke nje kuhambe lesi sikhomba sakhe siyigugu nale foni yakhe iyigugu athi itayise nje bese futhi ungaba lapha phambili njalo mawufakaza ukhaya ukhalisa imali yakho awukhalisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi asale kude kaJesu kude yamanga ushaya imali nje ngoba ndoda kusina muzika nxa lendoda uza kuyena uzofuna umbuso bathi uzofuna ngani umbuso ngamandla akhe wathi uJesu mayefuna ngamandla akhe awuthi ngimenze abone ubiza kanjani umbuso dayisa yonke into bese ke uzuthola umbuso hayi baxabana nemidala lethu bathi no yaqhaqa mawufunda chapter 2 after that lithi iBhayibheli waqhubeka wahamba uthi amayesehamba kwakhona indoda ogama layo kwakuthiwa uZakewu lithi iBhayibheli wayemfishane ngokwethambo lakhe efisa umbona uJesu esifisa ukuthi ngiyafisa ukuhlangana nomuntu ovula abantu amehlo ngiyafisa ukuhlangana nomuntu otshela abantu ukuthi yosinza forgiven ngoba kwakudumile ukuthi ubeke isandla kuyosinza forgiven wathi ngiyafisa ukuhlangana nendoda kodwa nginemali nayo yonke into ngishawa iy'ntuku ey'phambi kwami ziyangivimba lithi iBhayibheli wathi noma ngingasakuthinta kodwa mengagibele etafuleni ngizombona kakhona abantu lithi iBhayibheli wagibele esihlahleni
isidingo sokubona uJesu lithi iBhayibheli lopheka phezulu wathi Zakewu insindi isifikile ekhaya labo namhlanje dilika namhlanje konke idingo wasala izicuka ezimlande ngoba akubona bonke abaseshuka ibhishophi abafuna inhliziyo kaNkulunkulu kukhona abanye esigijima nabo abasile bazofuna indlela kaNkulunkulu noma bazofuna ukuphiliswa endaweni engapha wezwa uJesu baningi abamlandelayo kodwa umuntu onezidingo zokuhlala nabo yilo segibele ehlatheni wathi Zakewu dilika namhlanje yonke isidingo nawe kwakho lithi iBhayibheli wavuka umsindo bathi kanjani umuntu oyisicebo isigebengu salendaba wathi efika ngiyacabanga ukuba mhlambe kwakubhala mina iBhayibheli ngakuzothi vele ngizelele nabantu ngawe Zakewu wasala omama bebhaji wasala omama bebhaji no baba beyikweleti basala kahle bela leJesu kwehla ubhubhaji phezulu kwehla umuntu wasewesivile wehla wathi wasiyodla nawo manje zasala lezi zithantombazane zasala zikemile kwehla ubhubhaji phezulu wathi wasala ubhubhaji siyodla nawo ukade ungabumama nje olandelayo kanti inhliziyo yakho ayikho nakhona lapho kuJesu noma sithola ama-benefits endlela kodwa iqiniso asizelanga leso sizofuna inhliziyo kaKristu ukuthola basala nebhathi lakho bemlandela futhi uzubona ukuthi inhliziyo zakho zimbi kanjani kunokuthi baselebrate isela madoda leza uJesu bathi uya kanjani eseleni yazi ngobani la kunabantu abangafuni abanye basindiswe bafuna umusa wabo bona wabasandeka bakushendisa isigebengu eNazaretha ibandla lokufanele ngila usiyabonga uNkulunkulu ukuthi umusa ongaka madoda nangu uNkulunkulu ekhipha umuntu kade kulala abantu besiyaphi kunokuthi badala isela leJesu bathi ungena kanjani endlini yesela ungena kanjani endlini yesela wehla uZakewu buka-ke manje ufuna ukuya sesiyavala ufuna ukumehluka phakathi komthetho kanye nomusa 1 or 2 chapters before ukuzwe umuntu onemali ukuthi umbuso utholakala kanjani wathi unye ngiyadayiswa yonke into bese uyakulandela mayehlangana nesinye isicelo esingazange sibuze ngeke wayenza mina ngifuna wena ngifuna into engifuna wena wathi uJesu ufuna mina ngifika nombuso wethu wathola insindiso engadayisanga lokho lwakhe lo munye wathi wakadayise yonke into kodwa uZakewu wamthola nje wathi wahle ukuthi namhlanje sezele ngoba insindiso seyifikile endlini yakhe webathandekayo umusa kaJesu awuthengwa nangemnikelo lesiyenzayo ungezwa nje abafundisi bedayisa umusa ngemnikelo athi la nomnikelo unegrace eningi ubamthetha ahlale phansi ahambe ophuza amanzi ngoba lo musa ngeke imali kwazi ukuthenga yake awudayisi ungezwa nje kuthiwa kunama-grace adinga ukuthi wa-activate ngemali ngoba you know I'm a fan of giving niyazi ukuthi mina ngiyathanda ukunikela futhi niyazi ukuthi ngiyanikela ukuthi abanye ngemuva kodwa ungezwa sithi kune-activation yama-grace athize adinga unlock nge-1000 umtshele ukuthi imali yakhe ebhenki engekwazi ukuthenga umusa kaJesu wathi woza insindiso seyifike lo kuthiwa ngayodayisa lo uthola mahala lalela-ke mase uthola umusa kwenza kanjani amadoda sesiyafana angifuni umuntu nesulu seyifana lesoqoya nakwelinye uma sewutholile umusa meqeda ukuthola lento engishona you see ngiyangabaza ukuthi umusa usukuthole ngempela ma usewutholile kodwa singubhodlela uNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli uZakewu mayeqeda ukuthola lo musa ethi uJesu insindiso seyifikile endlini yakho lithi iBhayibheli wasiyasuka uZakewu wathi wonke umuntu engakamxhopha la bengisacela umusa neyonke imali engaphobona futhi ngizoyiphinda ka4 ma usufikile umusa umsamandla nayimali ubuya ma usawa umusa imali yakhe isakhompyutha nomusa kaNkulunkulu ngiyangabaza uma osofa bakho ne-TV bese akubamba ukuthi uyobonga lo musa owenzeka wona ngiyangabaza ukuthi wathola lo musa esikhuluma ngawo namhlanje
ngoba mase utholile uthi thatha konke athohlele uthatha konke noJesu konke kuyindini lo munye uthiwa awudayisa lo munye kodwa mase utholile umusa uyena ovela aphisana ngakho yabona umusa othengiwe onjani lo mawufika uthi kwamali le sengithole ngokupheleleyo uthi kwamali le bekade ngirobhela yona amakhona ngirobhile la akeze akazuzobusa kuproject kodwa uzobuye kuphinda ka4 ngoba uyasebenzeke ngibheka ukuthi ndawo bengubani mina ngirobha abantu baseNazaretha ukuthi ngafika umdala ngithuka zohlala endlini yami wathi thatha konke sesiyathandaza umthetho wongakwazi ukugoba uyolanda abalimele umthetho wokulinda uzuvuke mawungavukanga sekuphilile ngawo kodwa umusa wona uhambe yokulanda lithi iBhayibheli bathi sebedlulile umpristi bephushwa umthetho nomlevi sebedlulile bese iBhayibheli kwasekufika eSamaritane yini iSamaritane besichaza ukuthi yini iSamaritane iSamaritane isizwe esizalwa ukuhlangana komJuda kanye nomuntu wesizwe asumana ngizwa bathandekayo umSamaritane yini umJuda umuntu wesivumelwano kodwa sehlangene umuntu ongesona sesivumelwano uNkulunkulu lento wayikishaka nje ukuthi khona isikhathi lakhona umJuda nama-Gentiles koba inkelo ngoba kuba akubanga njalo ngoba amaJuda asidelela ukuthi singene into esingahlangene asingenanga ngemistake ngiyangizwa abanye bathi sangena ngenhlanhla kwalowa mama lwana owakhuluma ngevesi ukuthi nezinja ziyayivuzuluka khona washo njalo sangena ngalelo vesi leyo nto leyo kwakuyiplani salvation was a plan of God even from its infancy salvation nje isangena kwena ngephutha amaJuda ayinqabe lethu Jesu aseyinikathi no ayikho lento asibona abantu bemistake thina umSamaritane wasiza umuntu was a type of Christ. There's all verse ukuthi ukhona ozayo ozokwazi ukuhawela abomthetho akwazi ukuhawela amaJuda aphinda akwazi ukuhawela nabantu besizwe akho accident of physical kwaqondana no wahlangana ama-nations awu2 ngoba ngama mazi lo muntu wayekhuluma uJesu wayebavezela ukuthi type nje ukuthi sikhona isiphambano sohlanganisa yonke wasiya uSamaritane madoda wafika uSamaritane wathi mina angihambi ngomthetho omdala kodwa mina ngiyakwazi ukuya ngoba mina sengiya ngomusa mina ngiyakwazi webasala umusa uyakwazi ukulanda uphansi uguqa amadoda sokele ngesizwe ufika ukulocate ubheke la ungakhona uthi ngelele enkulu madloko bese ufike njalo ukulocate umusa uvuse ekuseni bakumlambo inhliziyo seyithe give up ngevangeli niminyaka wena ushumayela kodwa uyibona lento ikusebenzela bese akutshela umthetho omdala athi ukuba waqhubeka nezinto zakamlambo ngabe impilo yakho iyabangcono kodwa umusa bese uyakulokitha ungakalahleki ukuthi hayi ngakuthenga mina ngenani eliphakeleyo bathwala phela amandla kabakumlambo babone ngufama ngenyalo ngoba igrace ikulokitha thina sesilahlile igrace ikhumbula noma abantu bengasafuni usuyino nogozo empilweni yakho kodwa umusa wolufika umthathu ukapho umusa ulanda umthelelo umphakathi ukulanda njalo uzomloketha bakudonse wena wedwa bese uma senze uphakame umthetho wena oyabona kanti umusa wona ozali wena umthetho ubawunenkinga wena ufuna ingane utshona khona ukulindile upriest lapha akokuqala lapha ukhale futhi nakhona kufanele ube sendaweni ethize lapho uzothandaza khona wathi umusa lithi iBhayibheli mhla uKristu ebethelwa umhlaba wazamazama isipho sethempeli sathaba phakathi yasuka leyaphilithi yasizohlala thina ngabanye asayi yona yasinobheka stories bathi abantu uyoshaya isonto yatha sithwele athatha ngaphakathi thina wathi igama abanye abantu basecabanga ukuthi kufanele kuze kwenze wabathandekayo igama likaJesu silibiza ehlane bese kwenzeka izinto khona lapha ehlane igama likaJesu silibiza ufonini umuntu ephula phakathi sithi ngegama elihlula okwabanye amagama sithi wena uphila uze umuntu usindise phakathi kodwa
kuphi. Umthetho ufuna ngathi ungaba nama-resources amaningana sokulekelela. Kodwa umusa uthi unako noma unako bese uyathatha. Futhi wathi ngikuxoxele ngoba sabantu thina sibheka nokuthi unani before siyombeka izandla. Hayi lo ngathi ungcononconana kuzoya okwabusika ngoba lo engathi ungcononconana kufanele kube kwabusika. Lo hayi kuya kasikayiboni kahle akuyi umfana omncane nyaka sendotheka. Kodwa umusa ubheki njengabantu uthi mase kubheka bonke ukuthi Jehova nomusa ngikhumbule ngilele phansi. Umthetho uyakujaja, umusa uyakulungisisa. Umthetho ukwenza ube nenkani, kodwa umusa awutsheli ukuthi ubona uzibonela utshani. Umthetho ufuna ukuthi prove wrong. Provide, kufanele uveze everything prevent. Before uxolise ngifuna ubufakazi. Ukhona ongishutshile, ukhona oneyithobe ezinkulumayo. Kodwa umusa kaJesu ubona ngaphakathi ukuthi hawu umusa engakwenzelwa kakhulu kakhulu. Ngoba kuphela ukuthi uvele uyaxolisa bese indaba iyaqhubeka. Ngoba umusa uqeda lemixhaka engenasidingo ngoba usuqonda ukuthi wenzele umusa. Ngizoma mesebe lo umusa kuseni namhlanje ukuthi nawe yakhe impilo yakwenza umsebenzi. Ungenzeka ukuthi uhleli phansi kanti uthemba abanye abantu bese uthi ukuthi uqale kusima umuntu othemba nakele bani. Kodwa lo ngathi unathemba bona nomusa. Noma ngabe usekhethe ukuthi seyashona ilanga. Kodwa impilo kodwa ngizokukhona nomusa kaKristu Jesu esenzela awusabheka ukuthi unenkemba usindisiwe awusabheka ukuthi unikela kangakanani kodwa ngakutshela ukuthi nawe wenzele umusa. Haleluya. Noma ngabe usathana utshela ukuthi kuyaphela ngempilo yakho sesiyathandaza sikhonduke. Noma ngabe usathana ukuthi kuyaphela ngempilo yakho kodwa ekuseni namhlanje ngizokutshela ukuthi lo musa obhekisa amehlo akho la usizo lakho livela khona uyawubona lo musa kaNkulunkulu wethu beshukulo. Ukhohle ukuthi abantu bathini uNkulunkulu wethu akabheki njengabantu kodwa uNkulunkulu ubheka ngaphakathi ethini ukuthi lo musa wakho wenzele. Abanye babonise bekhulile ngekusenzeka lutho. Abanye sebenzama isikhathi eside ukuthi ngeke kwenzeke kodwa lo musa engikhuluma ngawo uyashintsha isimo somuntu bese siyaphenduka. Angazi ubani engikhuluma naye namhlanje ekuseni wathemba ukuthi ukhona noma khona ubona kungasenze kuyinto efanayo kodwa ekuseni ngizokutshela ukuthi lo musa esenzelwe wona unamandla okwenza konke ngoKristu Jesu. Sesiyathandaza futhi ukuthandaza umuntu namhlanje ekuseni othi namandla